Ngatho muno ni undu wa gucoka debate hiu ni akorwo igituthuka on the comment section riria Triza akorwo akihithuria ati Hamzungu Boss ni akorwo agipromise gukorwo agimwikira kiundu kia mwanya muno o riri agukorwo akirunguria album yake, na Triza akorwo akiuga ati Mzungu Boss uyu wake akorwo akimwira ati agatigirira nengira na Chopa in her event this coming Sunday. Triza agakorwo akirunguria her album, akorwo akiaria ndeto ici kuhitukira nenda-ini ciake cia ukinyaniria kuria akorwo agishare post iria aki-invitete her fans and also musicians, na niho ciuria nyingi muno kuri Triza ciakorwo ikiumira ciegie kana hihi Karangũ niwe gakorwo kiri MC in that event, kuona Karangũ maita maingi niwe heagwo kanya ni aini riria mararunguria album akorwo ari MC wao, no Triza ni agikorwo agifocwo gutheria ndeto icio, na niho akorwo akihithuria akiuga ati we Karangũ ndamuhete wira wa gugatuika event-ini iyo ati niwe MC, na ni ndeto akorwo akihithuria riria agikorwo agitindikwo ni fans ake na ciuria. Triza arauga hii nayo sitanyamaza, my boss Mzungu amesema Sunday na ingia event yangu na Chopa si itakuwa history aki ikorwo ndwokire ngai wakwa, niryo ritwa ria album iria araki launch riretanio na rwimbo ruria rwake rwa mbere arakorirwo akirekereria. By now Triza akiri na nyimbo igiri, kuona ni arakorirwo akirekereria rwimbo rungi, na career ino yake ya wini ni rathi na mbere na go perform wega kuhitukira nyimbo ici agipostete on her channel guku kwa YouTube, na undu wakorwo gikenererwo muno ni fans a Triza aria makorwo makiamukira ndeto ino agikorwo akihithuria ikigie Mzungu Boss wake gukorwo agipromise ati muthenya uyu agatigirira ningira na ndege muthemba wa Chopa kuria event-ini yake ria gakorwo ikihanika Thika. Definitely we wish Triza nothing but the very best, na koguo onake ni arakuhoya ugakorwo gikinya in that event ukorwo ukimunyitirira. Make sure ni turn on your notification uga subscribe niguo nani ukanyitirira thie na mbere na gukunengera maria marayumiria guku nenda-ini. Tucemanie na wa next one.